tanu mukaga z'embibo z'ebicoori nizo gavumenti yaheereza abantu ba Mbarara district kandi zakwasibwa ba LC3 chairman aha mbuga nkuru z'egomborora ya Rubindi babyacira aha bwito twembi kabamemba ba parliament b'Kichweka. Honorable Margaret Rebyambu hamwe n'abazire bataringaya nibo bajocera gavumenti okuheereza embibo z'ebicoorezi kandi bashobora kwembu bejeine kugabwa aha bw'entambura kugira ngo byona byizire hamwe byahika bit obushaho 300 bwasigara umuri Kashari north n'obundi 300 nibuza kuza umuri Kashari south abo kugira ngo district yona ehikwe so nabwecho tushabangu yiwe kandi orabitunje obikozeseje obase kwihaha embibo iyo rakoze se season eri kwija kandi ukagabiraho n'abantu abakuharire abarabe batatungire aba basima gavumenti okugumane batekatekaho mwene rizoba nsima bamemba ba parliament abarobingire bicorebi na gavumenti ya Uganda kureba ngo nefa abantu bayo kandi abantu babatambira inzara na nubwo zona sales nizija kuba nizitunga obwinji buru kwingana twazaha twabugabana kugira ngo tugabane aha zero level buri umwe yatunga embibo mu season eri kwija ekigenderwa cya gavumenti iza kushyikirira icyo kubinga obworo ombantu omusere mwarimu abantu 5 amakabira 5 nahabwo icyo amakabira 5 nza kubagabira akashoboka muri kitweka mbene tinkumanya yawo byo maratunge ejo makitano ningira konka kugira ngo yagire byara memerera umuco gace omuganda makuru bohwejo kuba district y'enshoza abahinji bashabwo kutera ebitaba nko muringo gumwe go kumita kariyo rwezo na munongo mbwire bwenjura oro ino musira harushozi jeza honko ko kubasa kuona urebe ngo watamutera terasisi umwe no kuhinga ukata ho mucunjuro kagaruka ukahinga ukata ho mucunjuro kugira ngo nejura no biyakugwa amiza gagabe gata kugenda straight gakatwari itakari yawe iryo rwezo reba ngo oyine ebyo kurya ahaka orutoke ohinge ho buro hinge hebhimba obase kugira ebyo kurya ejo niba kweta food security echa kabiri orebuke ngo ahinga amajani na rumwani nari ekingwe kikurga mesente cash group bwo buhejo nkikora Berunji yayongera yashaba abahinjo kubyara emiti erabayambe kutunga enjura okwenda ngo ebihingwa byabo bikayera wohinjira omusiri obyare muna nebindi biti byakubasa kwata umuyaga kandi mutakomari agroforestry yonka konka na namaka gitu omumbuga zitu na nemyanya itakosa kuhingamu ebyo kurya ntubasa kubyara imiti ya kartusi ecyo kubanza neyamba akurete enjura ecya kabiri twine factories z'amajani nzetaga enku so nabwobwe no tufuna mesente buhweje ne mu district z'inenshozi kandi abatura numwe bari kuhinga kwebisaho gashakwa Evans Taremwa na Juliet Charsima.